Model Code of Conduct nang sing lupul te bangsor ni pen ke KCCM EM atum do an ta me thang sarkar gari do an ke chevek long lilu lason thak thak se ajar sai kam pen sta me voreng ang hoi ki pi pen dang lok kaching thora sai ke claim pon ja phan appointment ki pi la pen kaching thora sai amu ki claim ja phan work orders ta me pi pon amat si long lilu bon tan lang ik tha bangsor lu Bangso lo laki Forest East Division asai hempen DFO Bikram Singh Rongpi ACF a hinpen MCC aron karkan ang theki lahen lu non malom MCC ke do bom lang hutsi Forest East Division a DFO Bikram Singh Rongpi bangki Sangti ki pura permit inu da bang phan pipon dat lu MCC aron pen jong sidlang dam puluti sai kam do an pen sidami akimia sai amu kachoklem je phana bangki pipon long le Ponda Forest East Division along abangki kedam ta aru ni final cap arni Sangti ki purlong japan permit pidusi Sangti pa purpon lo Model Code of Conduct do bom puke det pia dang along ta chini pemi lason si kar biang long arlo along ta kedam tang jang mini phai krep por ni district election officer hin pen lok sabha kilik abaha phan MCC ang dak pon lo Bangsolam chini dera pista me DFO Bikram Singh Rongpi hin pen Sangti ki pro permit ki pia bangke MCC aron karkan ang thega bangke klang dak lo DFO Bikram Singh Rongpi hin pen bangso Sangti ki pro permit non MCC por hu ki pida da bangke kamat ha krang pen tong ki pima mate MCC aron do lang puchini lor pen si ki pilong mate bangso permit ki pia long komani ratcharia so atum alam toy pen a jok tong ki pinang kokluma bonta non por hu bangso permit ki pia bangke MCC aro karkan ang thek pinong News Report KTV News